Mikoterm je privatna firma koja zapošljava 40-50 ljudi. Brojno stanje se stalno menja jer posao se proširuje i bavi se izradom tehnike u oblasti grejanja, pre svega elektrokotlova. Imamo svoj sopstveni razvoj, mehanike, hidrolike, elektronike i softvera. Znači, zaokružili smo celokupnu proizvodnju opreme za grejanje, pre svega elektrokotlova. To su samostalni uređaji za grejanje ili elektrokotlovi koji služe kao podrška toplotnim pumpama koje su danas vrlo aktuelne. Mikoterm je izrastao u lidera na domaćem tržištu, ali s obzirom da izvozimo preko 70% svojih proizvoda u inostranstvu u zadnje vreme, znači mi smo i šire postali dominantni. Radili smo u OEM sistemu i za neke poznate brendove, Bosch, trenutno radimo za LG, radimo za strane brendove Centrometal i tako dalje. Najveći deo proizvoda na inostranom tržištu plasiramo u Nemačkoj, u Austriji, u drugim evropskim zemljama, Hrvatska, Mađarska. Konkretno u svojoj proizvodnji dosta trošimo struje, pa smo na krovu instalirali fotonaponsku tehniku. 58 kW je nazivna snaga panela na krovu. Otprilike pokriva 100% naše opterećenje trenutno u proizvodnji, ali s obzirom da ima dosta krovova, ako se bude povećavala proizvodnja i potreba za tim, svakako možemo da dodamo još. Kompanija Mikoterm posluje već skoro 30 godina i konstantno težimo unapređenju poslovanja u različitim segmentima. Kao jedna od najvažnijih odluka bila je odluka o projektovanju i izgradnji fotonaponske elektrane na našem objektu u saradnji sa kompanijom Energize d.o.o. Podizanje svesti o važnosti zaštite životne sredine je danas tema od značaja i veoma smo ponosni što smo jedna od kompanija koja je doprinela zelenoj sredini. U budućnosti ćemo težiti tome kroz različite poduhvate, a pozivamo i ostale kompanije da se pridruže. Hvala na uspešnoj saradnji i nadamo se budućoj.